Barыңыздардын жумаңыздар марек болsun. Бүгін мына Қарасу району Садырбай айылында өтө бир сонун жагдайга туш болдум да. Анан жумуш менен ушакка келип калдык эле. Намаз жумага ушу Садырбайдын борбордук мечитине кирдим да. Кирсем жамаат жуманы окуду. Жуманы окудук. Жумадан чыккандан кийин ар апта ушундай эксан берилет. Ушул мечитти курган бир агабыз, атакебиз бар экен. Мечиттин ээси. Аты ким? Куан. Куан деген жаш улуу да. Куан деген жаш жигит экен, ишкер окшойт менимче. Ар апта токтобостон канча килограмм аш демдейт? Азыр балдар айтты бир 20 килограмм күрүч демдейт экен да. Ушу жамаатка, мечитке канча адам келсе, ар апта аш берет экен. Ар апта. Кандай сонун нерсе. Бу эртең мисалы Рамазан айында вообще өзгөчө болсо керек дейм да. Караңыздар. Нан койгон, чай койгон, анан мына аш демдеп тур. Көрдүңүзбү? Бүт мечитке намаз окуган келген жаш балабы, ак сакалбы, ортомубу, баары катар отуруп алып аш жейт экен. Мына эксан, мына сооп, мына үлгү. Туугандар, караңыздар. Мен ниет кылдым иншалла. Ниет кылдым. Келечекте бир кылам деп. Бул эми аксакалдар отуруп турган жагы, анан нар жагы да ушундай узун мына навес болуп кетиптир. Кышын жайын ушинтип баш берет экен да. Машалла. Бөлүшүп коюңуздар. Алла таалам бардык ушу жаштарды ушу Кубан мырзадай берешен кылсын. Рахмат. Ашты жеп бүттүк эми. Курсак дыңкыйды бир катар тартып койсом болбойт эми бул жамаатты. Садырбай жамааты. Азыр аксакалдар дуа берсе керек. Бул эми жалпы жамааттын жарымы гана аксакалдар жагы да. Ана мына, нар жакта, мына ачып көрсөтүп коюнчу, мына ачылбайбы? Мына жакта, наракта уже жаштар жеп чүйүп кетти. Болду. Бата дуа болсо керек, бир тартып коюнчу. Машалла. Ушу аш берип аткан балага мен атыма бир салам айтып коюңуздар, Ама эркек экен. Эркек экен. Там бердим менчи. 3 жылдан бери жейсиздер. Айтып койсоңуздар, арапта келмек экен. Машалла. Өтө жакты, мына үлгү да, Муну ар бир айылда уюштуруш керек да. Эр азаматтарчы колунда кимде болсочу. Кана ким дуа кылат? Сал эрте, Машалла. Болду. Өзү жеп бүттүңүздөр, мен шаштырып койбодум, Болду мына. Кара амин. 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 Rabbim Müslüman ülkelerine min kılasın. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Amin. Aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Çek salımlar niyesi rahim. Amin. Amin. Çünkü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e cananı bölesine salamlar salavatlar olsun. Uşuleksen kılgan balanın ömürleri uzun olsun, geleceğe gelmesin. Bölese kızılgan masılık olsun. Den solu çıkmasın. Her daim sıcak işlerin güvesi olup yürüversin. Masada gelsin. Hiç kim olsun. Allah mekniyon baklılığı mergen olsun. Tınçaman. Her daim şu dar sıkıntılıklarına nasip olmasın. Allahu Ekber. Oldu ya maşallah. Bugün jönele namaz okuyun diye öyle kirip şu nersege tuş boldum ben. Allah Teala şergen. Rızkını жазган экен да. Болду. Rızkını жазган экен да. Бул жамаатты тартып кое алсам болуп эт. Атам биякта турбайбы мына. Кана. Атакебиз. Машалла, кана бисмилlah. Amin. Amin. Allah Teala'ga den minnete razı olsun. Amin. Kuvan'a birinci Allah razı. Amin. İkinci cemaat elimiz razı. Amin. Onun sembol olsun. Bala sakasına, ülüsüne, nevre, çevrelerine, kıvıra, bağladığına Kuday'la uzun ömür versin, bekemden zor versin. Kuday'dan kanda jarksın, etilla kıza dileğin kavulsun. Ülkem. Amin. Atöz bugün masjid oldu. Masjid'in atı da jakşı. Amin. Kuday kulu Dikirvay adındaki masjid. Bu en ulu zat. At baldar. Şu atı Türkiye göçmeysin. Amin. Kuan bana çıkarsın, vuruk soğan bağırın Kuday. Amin. Buna bu masjidin kurulanına
Bana 3 yıldan öte otat baldan. Rahmat. Yaxşı olup otat. Cemaat özgü otat. Şunu balaga min mertebe razımız. Kam bol olsun baldan. Bana maçıska hizmet kılganlarga da Kuday uzun ömür versin. Ulan bala tazala, yuvup tazala bu kadar uzun ömür versin. Bana aç yasagan asılgan balaga da Kuday uzun ömür versin. Barımız, yalpımız, el yurtumuz tinç bulalım, aman bulalım. Saparda jürgen baldarın saparları baysaldı. Tapkanlar jaksı toyluğu versin. Bardığımızga baldarın sakağızga tensiyonluk olsun. Jatı korku, orusuga bala kız falakatlardan saklasın Kuday. Kuday'a şükür. Şu maçı kurulgandan beri bana